멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 닫아도 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별도 다 그대로인 걸 수없이 떠는 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 너로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home akan ke Alukuyun hari ini 100 kilo WNGT. Udah sampai di Metulang kita sekitar 43 kilo. Masih ada satu kawan di belakang kita tunggu. Tuh, sudah mulai kelihatan. Yang lain udah di depan. Bang, semangat, semangat. Ya, tap. WNGT. Jadinya. Jajah 100 km. Yang lain mana Yan? Guys, sudah sampai di makam Teku Umar. Sudah 43 kilo dari target 100 kilo jalur Alukuyun Tangke. Sekarang lagi istirahat. Bentar lagi mau lanjut jalan. Oke, boy. Nah, Bang, aman? Hah? Aman? Aman. Tabung Bang? Aman. Aman? Aman terkendali. Ya. Bagus. Bro Gus. Gimana Bro Gus? Mantap. Aku nggak ada siapa betul. Masih aman. Aman. Potong. Aman. Aman. Yo, nanjak. Nanjak. Masih jauh nanjaknya. Ayo. Ayo, Wery, nanjak Wery. Ayo. Ayo, masih jauh. Ayo. Nanjak. Ayo, tanjakan. Jauh tanjakannya. Kita udah di Alukuyun.
Istirahat sebentar, tadi lumayan tanjakannya lumayan jauh. Banyak menguras energi. Ini kita lanjut lagi ke arah Tangke. Oke, Bu. Jalan lagi kita, Bu. Oke, jalan lagi. Ya. Oke. Ayo. Gunungnya lumayan. Menguras tenaga. Habis kita. Masih ada abu di belakang. Mantap, Bu. Hihi. Ayo potong. 세상을 뒤집어 찾으려 해 오직 너로 완결된 이야기를 모든 걸 잃어도 난 너와 나면 돼 빛이 다 꺼진 여기 나를 안아줘 눈을 감으면 소리 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 내겐 그 누구도 아닌 네가 필요해 돌아와 내 곁에 그날까지 닮았던 Tanjakannya luar biasa. Harus dorong. Come on. Semangat. Ada naik lagi, Ki. Ayo. Tuh lihat tuh depan naik lagi. Tuh. I can't. Oh. It's way too tough. Bermakan. Keluar si perut deh. Gila. Naik lagi, lihat ke depan tuh. Kita lagi di puncak. Puncak apa, Bu? Payamegendrang. Payamegendrang. Pemandangannya luar biasa. Keren. Tuh. Ya. Luar biasa pemandangannya. Sebelum ini tadi tanjakannya cukup tinggi. Jadi sebagian ada yang harus dorong sepedanya. Yang sepatunya ada yang sepatunya terbang masuk jurang. Nggak apa-apa. Ada? Oh, alhamdulillah. Bisa. Pegangan bang. Pegang di rumput, Bang. Dapat angkat bang. Angkat. Apa yang dapat? Batu. Udah di Layung, Simpang Layung, sekitar 25 kilo lagi menuju ke Melaboh. Kita lanjut. Kita udah sampai di Melaboh, alhamdulillah. Oke, kita udah sampai di Melaboh.
kilo. Oke, Kam. Udah sampai Melabu. Heri, ya. Udah sampai di Melabu, udah sampai di Melabu. Udah sampai di Melabu, 100 kilo. Seratus kilo. Gimana ya? Nggak ada bapaknya. 100 kilo. Oke, kita udah sampai Melabu. Sampai jumpa di rute-rute berikutnya. Teja, rute jauh. Oke, bye. Hai guys. Kamu ajino kala pa makam tu kuma apa jalannya pahlawan Aceh. Aja. Tunggu belah. Oke, 1, 2, 3. Hai guys, kami sudah di mana jaga onggel. Dek, pukalan dek. Puk tangan leh. Aku boy. Boy, beraksi boy. Ayo boy. Boy loncat boy. Ada kemunculan makhluk dari dalam semak. Udah kau. Pegabungan aja lah protes Mau ton dulu, bang dulu. Ini menyokap pegawainya lo protes. Mantan Bukit Jaya. Anak kan? Aku mantan Bukit Jaya apa? Habis naga aku nggak sanggup tarik sih. Kenapa gitu kali Habis. kamu? Habis naga aku. Bang. Manjang. Kan?